Kigena kia World Fund kana kia maendeleo ndani ya World 45 county ya Meru niko kiretete kuchanio tia urambe sikethira ikiayanura kinya budget ya county kuthira isera mwaka thai itakulukua ikologeti tariki 30 chewithire ya mwaka yo thirikari na tugwarware ni kugari na public participation na yukari ya kwariria mantu ya mbesi yuri kethira yeta kiri ward mwanya na kubangira kigena kemero ke 2024-2025 omwe pabara betire kiri public participation ni kana kiri orero mwingine bethire bakiwa tambaru MCA ba milioni 45 chithire yeta kiri ward neo thirikari ya county Meru ni thirite kiruta ntumiri mwanya hige milioni 18 baba betire kwaraniria na ruterero executive kwa thirikari pako ibetekande milioni 33 so mumero atikumenya ibyo byongo bikubangwa betakire wondi cio lakini utubaro retu na MCA warirurera mheshimiwa Felix Kithenji Ntuo twina minority Linda na urani MCA wa Kithi mheshimiwa Mwende Idile pani bobethire baithariri ya Meru ni bathulite kana ni bakubanga kwa thula milioni 45 chietakire one bubango yuri wo kana ni wachinchirie nyuma ya bo beto karanthina kwaraniria rira beti ni mutali madhabu wa thirikari kana controller of budget rana batukulugura 40188 namba yetu SMS through live through Facebook through live through YouTube kidran kidoma ntumire chekura tuwete na mbere na mubango karibuni sana waheshimiwa. Asante sana ndio. Hata serious bwana. Thank you. Mheshimiwa Kithenji, kama mbiri nawe ni wechia wa mantu ya barabara right? Yeah. Na barabara ni obethirite nyabo gathulira mbesire nyingi bugwa barabara ni thuki muno. No bwatilite milioni 45 yeta kiri ward. Ibwaga bwana dumbere mankethia Meru na muno nkethie adozi bakwa kana ntu bara bampandikite barwirwa rera na mbere ibwaga kinya ntu bakuthurwa ba omaniritie na batwe igita riu riri umo rira tukurukite ria miaka iri Meru ithiritwe tukirithia budget na ikethurete kumba gutethia mu Meru nontu bwo ibu batumire nduto ugaga tukarendi turi MCs ba Meru tubangire mu Meru kintu kira gikomba kumutethia kana nikenda maendeleo chomba gukinya wondine kana maturene jetu nontu twithirite muno twikuruka iria governor blank check nontu kejotegera ja uni ndungamirite barabara chionde ndene Meru lakini barabara tuthire tutenga mbechi nyingi muno kenda chomba kuthithia barabara no ti MCA utitenga mbecha inji kenda barabara yomba kuthithio kwawe kana maturene jawe lakini kejotegera Meru tha iji tukuthithia budget ira twathithirie 2023-2024 mbecha cha barabara 531 million ichombere gwita kiri MTF na igwita kiri MTF utenguge ititwe ebata ira mu Meru endete nontu itutho twina ngai nyingi muno cia ku mbura eronino ichiurite na barabara cia twikanga na kuthukanga nya sana na mu Meru nerigirite after mbura gukia barabara ciembe kuthithwa lakini uti wond yombete kuthithwa kiango kira MCA endaga kithithwa so batu tukaraja MCAs tuonana ndi iboko biu bigachoka kimweshimiwa nontu mwananchi atije ukote kwa bati kuthithia barabara uko bati kwa roketi mbecha nikienda athithirwa barabara tuonana ndi batu turekira mbecha igakamatwa igeta MTF na ruke jotegera kinya Meru ni mwe county ire china thina sana kire economy nontu tembecha chigo security Meru nontu roko contractors ibatirwa ngugi ko mbecha chionde chetera Nairobi so batu tuonana ndi kenda mu Meru itirwa ngugi na kenda kuthwa kwina frue mbecha Meru tuonana katuikaire item na rietwa tugana ndi ward ikaethirwa ondi yonde ikiwa na 45 million na wajandeje governor bechira kwa chita maturene 18 million wende kithia iria chita 15 million tukwambe kwa remount 45 aitithia ithatu au chita 18 million na ndi ukoria mbechi ingi ichitigo chithithia ata nokejotegera o mbechiri tiga kirutererwa ngavana utingu gichitaga kinya gintu kirathi uronkana kyo mashinani kinya miaka eu erethiri twakithi uronka mashinani na mbechi iria mheshimiwa atengete nontu turatura gutenga 15 million gavana akajukia getha gwitha chongugi so batu twategera twana ndi katumuingiria mbechi nontu nyaki manifesto ugite owondie kuona milioni igana so batu tukugeria buru twana ira tukona 45 tugana ndi 45 tumwongere mbechi iu
tuchoke tu identify murandi na rietwa kethoro ibarabara tugeja example kwa koro irorera buge kuna kiguru gitwiki maturo ngauga maturo Methodist box caravat nkamea mbecha igekirwa kiri budget kenda control of budget yara keria mbecha nara Nairobi keja chithiro chichita kuthithia kiguru kiu so batu au ni turumirite na ntikona tuki umaumau no turenda mirandi ikinyira mwananchi itikumakania ura tugachirero gukurukia budget but ura tukwenda at least miaka eu iritikiere maendeleo 45 plus 45 tukomba gwikia 90 million wondine nguge kuonekana na kuonekana uko gintu turathithia Meru. Wow. No, Mheshimiwa ithile ndonere kiri mutandao waku yoro your Facebook utaririte mbecire chikwenda ni Meru mbecire wetaki utumiri bora ibo mishara na manto yangi yo BC ukeleza ni 70% na development 30%. Then after kiri report mwera kiri one of the papers bodi na ngavana kwenda wikembesa na thirikarewe na tekwelewa ikwari na kamukunji ere between babu bure MCA na kamukunji ingi kumurutero ngavana kabwetikaniria te nontu bukwari assembly yari mwario na executive bakari miari ingi ruterero. Thank you Edward mbere bruanka de Mumeru na arakuonda twaletiare na nyantu bako bakitimba kethi na kenda kuibwega ndo ndikinya nontu poto akanya twina mheshimiwa ntuo twakwariria ntu betu na tubera bura Meru yendelete ntu betu ntu Meru baturingire kura na baturingire kura na sababu na ndo ndi ebura mheshimiwa wanke watira bura mheshimiwa wa budget ino ya ithatu iratu ithirita twini nonto itware na budget ya embere embere bwithitwe mheshimiwa Kiraitu Murungi iratu athire ofisine na budget ira itwethire mbecha fulani ira chatengi 10 million na supplementary goditwa twa mbecha ira na raiburita wita kuntu kuiburita wita wapi na MCC baombera kuritango mwaka wa mbere na nyawo kwantu ba appreciating ira toritire mwaka wa mbere kuri marama nyathe ari 10 million minus basari 3 million cha TR7 so mwaka yoele our 15 million aigwa 15 million mbecha iri chetere na ara wodi ni nyato I mean mbecha ira MC atangera wo ithiona 15 million 12 million cha thira to 3 chambasare ira itare na specific kada icha barabara specific barabara ikweteta kuremwa so chikirwe MTF ya bra mheshimiwa so tuteme our account anything na bondo wiki to TV na ndo ndinkiwa ote class keruro KCD hatha wiko keruro mtu na text ya kwere wiko keruro ko ote chibitare ruro hatha ko yo mtu na kwere ote kithima kanyua rowe no te market ya kro kapro kanetha ko wene a permanent mark engavana Kawira Mwangasa entwati na kuirowa kenda Meru nonto nibarakia uma na benda kwira Meru uma mtu na kwira uma kwira ko kwina kintu kina na ngaitikia burunga moitikia kwira uma approve na ndwa ndi nyembere yembendele abo mburia ndenda Mumeru antikirita watapwega batu tibecha tukwenda nondo antorimwe nondo muntu membi isapoto ngavana kanondo na onka kwebya kona na kwa ngavana oigo muntu akiwa MCs kaba kwenda mbecha angakenda bare ari tutirite buritiri ngwiriku iri tutare mege lingwiriku buritiri oigo muntu agirwa magwe mbecha MC ba kwenda kurea angavana mbecha abatite uti muntu kwenda mbecha no uti MC kwenda mbecha batu biratu kwenda imirandi ita mashinani uwenga vana office ya kwete ntina accountant office ya mheshimiwa ndo atina accountant atina mtu monitoring atina engineer so tote no wana wana nkarambia tuigia na utina staff uwenga vana no implementer mirandi ya 45 milioni ni haburito ikia wondi ne nara na bonto kwera Meru bonde pa to support ugoro adira wenu endete Kawira Mwangaza reko tura wendete mtu theri to support mirandi ite mashinani ira ngavana itare ukinya ginyathe muchoro ku antu bone maendeleo meake etiere so bwanendwa ndi team ne at negotiation na ita negotiation ibatire 36 million
36 ya 33. 3 million bursary na 33 million development. Okay. Of course kinya majority na rauro tukawa urawita ira wena usemi mwananchi nondo ntukweru ari antu bonde baraba kuthikira baithikira bara mwananchi agwa ground urawita hata pore kuwa na inya wangu kwa rewari endo ndio ukiwa wananchi baraba ile public participation iba support imbeche chita mashinani. So wananchi kulingana na maoni yaraba uwire maoni yao ndio twaya ile royo twaya ile maoni ya wananchi na maoni yara poraya kuwa ivo tukathiatira nondo mwananchi no atoikite ara ivo tukathiatira. So manto yara is subject to change. Is subject to change. What do you mean subject to change? Nyaba kwaneana irobo egira baka waneana tureto na ikonekera chione kasa indi tuigire ile ikoneka kulingana na bora wananchi bakwenda badenda kuatiri endwati wendi bwatu 45 million ikinyila mwananchi nonto wendwa de umburia manto ya mbecha menya tutikwaria out of the moon kana twaria theri ntatu tutikumenya botu kuwa toraria ntatu tukumenya botu kuwa retu kwa 45 million ita mashinani. Meru County budget yo exchequer budget ile ikuita po share 10.5 billion budget ile chiita mwaka yo na totala 2 billion ndo kuna conditional grant che ya ira ngavana angambi ntobira angambori angambira urai kagena waita kwayana conditional grant on source revenue ya yo era ya taxi yo kwa taxi nambi 500 million no target yo no menyendwa ndi omenyoka kwa ile nara na muranga badai baringita 1.1 billion on source revenue na bata change sheria bainyeli antu na finance bill kana manto yange. So major organization ndike 10.5 billion. So that percent ya 10.5 billion is 3.1. That percent eburi to the development na momeru nanti kireboya eburi to the development then recurrent nio is 7.37 yayo 70% yepeche 7.37b achujite ke recurrent then iretu kwa 45 million pound ankwanda goni ya meru mbeche irio pokarongo yo bugiro ambeche itio 45 million pound itoto to 2.025 billion 45 times 45 ito to 2.025 billion ngavana nwati wanambi cha flagship total conditional grant ngavana nwati wana 1.13 billion becha ira nwati ajo kuboita manto yawe nara ingia mirandi ingia ikia mashinani ya 45 million. So imbibie na thina in between yo gakuthira mathabu ye kuingia na imbibie na thina ate ontunye bucereri budget bibi na thina te akura chita menya noburite wichuri atri no tote development tote githime unywa ro ikote barabara ibuiri kana ote market chegro kapro inambe cha iraita meana ireta ino to kabira itaite na mumero antikirite akakimori ingi agira ngavana kawira imwira na karite mbia cha mumero aya karite akaraki ita ta kaudura na kia kankuniene nonto na karite akarite ata atiate ende ichoto kurierite aite ichoto kwanto chita ichite na mashinani na chita mashinani chita na rietwa na marietwa yo ya mirandi Mheshimiwa Kithinji ngume ya ruyo bweta kwarire mantu ya public participation right na Jumamosi bwa trimana na Rotero executive so akuthira maita yayo nthe executive kana na thirikari reto buthani mathabu ya witaniria no bangani bo budget kwina matumaini yare yoya mumeru kuona ku report ikethira kimwembea ya finance ya finance ya 2024 2025 kile mumeru Edward kutena ina other option no mwanka executive ikareta estimate na erikia kurata batu na tutukabanga no tubatu abangi menye sheria go na power sietwete na sheria icho tukwenda utumira tha ichi batwe na power utwe hii icho tukwenda utumira kwa kisha mumeru akona kira agwitaje nonto for one kukeja kuthirwa executive mwankatha ibo mitia batayareta meoka je kuthira akwina njira ingi akuthiurunka niyo bathirunka bakatithia budget lakini
budget ya Mumeru utongiomba kurukia MCA 69 MCAs uratukari tesa sawa na batwe turienda kuthithura mwananchi akuga nontu narua mwananchi ugira we kinyi kioneka nkurukie 45 ni wakwenda na kuri nto mheshimiwa Mwanda ugaja batwe uruguga mtu akaita kauga MCAs imbecha bakwenda batwe itware kiri kugo tembecha tukwenda ku control kinya sumuni turenda mbecha chionde chie controlled ingavana kawira Mwangaza batu MCAs ngugi turenda kumita sheria ura sheria kuga katiba 2010 iyete MCAs ngugi ithatu cia gwita na ngugi icio tugire turenda gwita kabisa mbere ya tumukurukiria budget bwega tumibanganitie no ntubo ibaremero kubangania no tuba kurukiria blank check na arua ikyo kona Meru o mheshimiwa kuga utikiraske ruguri uti barabara ethithitwe uti kabro chiekeri gutina cibitari kinyemo ya dispensary kwa ngavana Kawira Mwangaza akurugura na rumbo na ngavana etakurugura gate Meru General kweri nkori atiri i Meru iri kuturi ukajua makosa yako ngavana rura gate tema gate ya wetagu cibitari utina ndawa cibitari utina itanda imbi arabati gota kuthithia mbere menye tukakara jeka tukara ki ndiguru eto mwanya na ruo kaigwa Murang'a bena ira cinkurukia magana birabi yakibia ECD ana betho meira cibia na makutho ikyo tutugite thaa ici ketho class wotoge kira class ja ngagikira Njotene primary school ECD class ngakia mbecha ngagisha class ki woni ngukaria na mwananchi no tonande wananchi baramenyere ba ngobe na powers mwananchi anachio aba tukaria kenda twekira gintu tobere twekire class ke milioni 1 na class kira kya wakwa itonguge engiri magana jairi ko tweteni kwa Kawira tukagire mbecha i chietu tugire mbecha chietu thaichi tekitara ku mama i mwananchi na woni MCA tugetania kugire into bietu no thaichi kuna polytechnic ya kiro wakwa na milioni jiri cia kite class kiu indigitigiri nusu nani nenda guta njukia turi bako baruirwo rera twitagwo Kawira tujukie mbecha ire ucie tucigake itigaita ngugi kethiro ateja gwita ngugi nontu utikwerenchana no monka ngugi ya Mumeru itura kubatere nontu woni ntumba gukamatarana ndathuri nontu baruirwo rera nikena mbatetera na mbagikisha inko batengera mbecha cia kubaitira ngugi na nda atenga mbecha cieta na njira nyuma nkejokire ninga kamatarana ko wanga kamata wananchi bakwa tukagira mbio mbecha nontu keja kuthirwa na ruito kona ndukie mbithi ni kumba kuoria president kanga bana ari u kari u trend tuseko kwa kinyababu no bwezi ora Gen Z barabwethirie kwa Lesbi ka twakira mbecha cia Mumeru ciure tukiri batu turenda kurukia thaici budget yetu mikurukie na kankwenda barabara ofisini bamenya ujo twakurukia budget yeji utinya chumuni emwe Mumeru igatara uraguti batere ngugi oversight na MCA na mwananchi ngugi tukamita urakubatere fair enough Mheshimiwa Ithile now control of budget ne gure kutendera kuena vote on account estimates ci executive ikara wetaniria na fiscal strategy paper irabwenio Meru ikethire tena budget kana what happens thank you Edward barabu ngweta kanto kama Mheshimiwa wa manto ya chibitari tuno bwana Edward chibitari letu batu taegerete mbia changeti nteko mene nira cha wond blow uche chichirwe chekro anketine priorities yani manto kwa tweka mtu wale alikanenda adegona tatule china maana niriku ondare chibitari by the on Saturday indetete kurita kijana orara ti chibitari ara na indetete ira antu baba ingi ba mamba ile tanda na antu ba umiete bana injuries bana ironda nambi na ndaikiru bobo muno no ntoreba ku mama obatso tengeto 140 million chakubuitha chibitari chakubuitha ward block na reto kutithitio mundu no arona bebe na maana ingeti yani muntu tu akona bebe na maana imakenekene whereas kuna nyambuilding area CT scan ode CT scan Meru General is a regional hospital inyando badara kanindi ibe yara antu baizulu ibe yara lakini Meru General ede CT scan nankafana ate prioritize na ibontu bazo to kwenda wekirenye CT scan uke budget toigire a Meru ko ke budget unondo ndege kamete ya budget so bwana Ndwandi bora tukua
batu ikatokoda Mbere utirauma wo gutakulugithia mbeca cia wikira gates so ina mbeca iraumire toira chenini toira chia chenini to joba de lunke what do you assume icio kacha itira wa utange dacha rirwe menya ketha itokulugithwa 40 million ya equip block de ta equiperore na itogona ngate mbo aticho matiari barone baga chongate iteka bagwo baitire okay no there's nothing they did but ndwandi batu kirake uto ukona to ina ururu na ntubetu we mheshimiwa na taya undaitire kithe anto amanda bera kwenda cheta wakeleri ndabera nkara wakandrache ndio ikara wako itara kwa ndio bro makura ringi so do thing nga feel kethe angu yako ni utenga uthengo iguritwa ngatenga ngwegara guritwa so no manga to enforce this time round mirandi ite mashina na ntubetu batwatie no ndo ibo tutethia so soka kile yako mheshimiwa yuri yaku ke mandu ya control on budget urori ya control on budget na gure gutethia kuona vote on account na gure gutethia kuona vote on account uka estimate sio itita ndia na CFSP ya kukethia kuona budget kana uteo menya control na gure utethi vote on account na CFSP ichionte chiefeva pora mumero akwenda ruarebo ntugara public participation ano ntugara public participation bonda gwera royo ndwandi toetega report chambi chia public braba gure ke muchamane yo icho to atega kwambia royo pora mumero agure aratha ibatu araloganira batu no gatu aitikiria aratha yara na ara executive araloganira no gatu aitikiria toibwithe budget kulingana abra mumero akwenda no ntumbeje ichiao pesa ichi mumero agothima njenzi gwera ruto mbicho na ba mumirie no buruto agenika so mbeje ichi mumeru na tuibwitha bora mumeru akwenda ona maendeleo no ntunatu itututumi menya antu batiche ngwe hemzi menya mheshimiwa we no kuthia mantu ya bakuluke budget bo bora MCA but support in executive kana gavana approve legera kwera ndwandi we ngwe yeto legislation yetu kuthithia nona ngwe tu kuthithia no legislation tore ike kuthithia ukuruke budget oversight twete nara representation niho no ndantu bagithi bothe kabariro rera bate yambunga tuteanira niyo ndi turwa mare ndinkavuto ndambiaf na ibo ngukwira endwandi batu bora wana inti bawere ruare bondo gukara public participation ibo tukathiatira na nteko nindu etaguria ngavana maoni yawe akare na babwe agarana batu saina yes arana batu ameru tutebera kuria na nyabongo bakumenya no ina interest chionkorone ingava no akuria arenda wikiambia na chawe changare mauta chawe chagura chayote nine chawe chakuthithe yonthe yathithake itomoigerete aingi cha maendeleo murumari na no aikia maendeleo ichabo kuria nacho kuria acho ikiako mheshimiwa kithinje mheshimiwa Ruo Kinyanga bana akare ano tubo bugera Ameru so Kameru itite ina crisis kuthira maybe kuna possibility Ameru kuthete na budget na ndi ntumba kuona ntombera matute metho ngabana akarega lakini batu tukaitangura mumeru akwenda na urashiria yutwira na tukirie ngabana budget na ndi au majukumu jawe achaine kanara yo chaina tesa sawa indi batu twithiro batu utima kosa twina jo nontu nurone nya supplementary chereri tha iro turakuruka supplementary tumititie ngurukie meri etha twithiri areta bimebire bithiri toinga mwaka na batu akurukire mumeru nontu naku tutikwenda mbeca iri kuma ki national kuje turongeri ciuro theri na ndi tha iji budget batu twamikurukia no chereri ukeja kuthurwa na areta estimate orira turingi twakurukirie budget na utuma batu MCs bameru kintu kira tumenya iraki ikumiza mumeru tuthithaia kintu kira giatethia mumeru na mumeru akeja kumenya batwe tukuja gikuo kiawe baithora betu urairampe nuntu uti MCA tiga bara bagonka uti MCA kiri 56 withero ina interest ya kiu kiawe batu aikiri interest chia tunde tukagatunganirwe imuchara jura tukuriwa lakini bangire MCA bange kiri committee cia mbunge tutabengire ndatheria kamitene cionthe umto tumbo kara kamitene cionthe kinya uni nte kamitene cionthe no to ba complain mimi bae baigeri imwe kuigwa be kamitene imwe no tumbo ka nya uni nte kamitene cionthe
te sawa Watu wa baba ngirira chino batu so gine babu. So gine babu. Ite no batu kai gwireta kutharua. Weka mete teno batu ndene bunge. Tinga tutharie. Menya kamete chi ora department una department ekomi. Te sawa na utu na kamete ikari. Gukwerano na ndi ugore wiki kamete health, wiki kamete transport, uchoke uge na ndi kamete transport etene etomi atatingumbera ntu bagwa te kwanda barabara. Wiki kamete health, tingombera ntu bagwa te kwanda hospitali. Wiki kamete education, ombera ntu bagwa te kwanda harimu ba ECD. Nonto ke budget yeje to kwanda nyarimu ba andikwa. Ke budget to kwanda nyama nurse ja andikwa na madaktari ja andikwa. Na ba promote. Ba tu da iji ukeja kutaka kwancha harimu ba ECD. Baheri wangiri nyanya my friend. Nukuigwa na county inge ichiabathithirie michara ukethira at least mwarimu na muchara jongiri 20 and above, lakini Meru county ni harimu betu batigi bakirija thina thaa iji tubaikirite mbecha nikenda ba promote na bathithirio michara yawe karabwa kana nture uti muntu ungi bati kumenyero ja mwarimu uro gwitana kana kanini kana kena mamira akangura mamira mwana tukumenya kuga kinya the akamenya the. Right. Now, mushimu nkwanda tuichoka ndenda kuthoma tumiri twete break na tuichoka at least nkwanda bo tarire mu Meru key areas zira bwithirite buke mureka kiri budget ya mwaka 2024 2025 nire kugenda mu Meru amenya bo imbibo target itekire budget yu ukirukira mutambo ya Facebook kwina muntu wetwa Wangugi ari wakanile request honorable Idile to stand with the family from Mukure. I don't know which family ngwetikia story Mheshimiwa Ukinyela Feed Boy Mega Boy ariwa some people here don't understand what they really mean if the guy reports is exact things that happened, like seriously, like Jesus Christ ngwetikiete wetandia na vitu kwa redia ruare todima ngotoribia ruwa. How is Murang'a County able to successfully raise over $1 billion shillings while Meru can only raise 500 shillings as own source revenue? Mheshimiwa tuchokere kiure kiu kwena coaches Sange wa Meru has no future and Kabira Mwangaza Geoffrey Kaimenya kwa YMCA wote ni opposition, so don't expect them to speak the truth. Tell both Ntuo na huyo anachifanya deputy governor 2027 iko right. Silas ariwa utewe ukera honorable Idile na thikire governor huyo azibirwe imbi Meru ikubangirwa kendethira kimenyerwa mantu yetite na mbere. Geoffrey Kaimenya ariwa Mwende Idile should be banned from home media services because he's inciting public with lies because all 59 MCs are financed to fight the governor. Teacher Timothy Ntokiambia kama good evening. It is so unfortunate that for the last 2 years we have no development on the ground due to incompetence of our governor. E.g. in Abogeta East roads are so pathetic. Hatujawai kuona MTF huku kwetu, no drugs in the hospital, and the only project done by Kawira in Abogeta East is construction of Bwao in Kanyakine level 4 hospital which is not functioning right. Ngoti kantumirite dhiriana kwena Cosma Junior, if all the MPs can be frank like MCs in Meru, the country could be in a better and right direction today. Katuone kanya kakure marando ya kibiashara tuchoke na mubango ya wa siasa. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences ngugi ya undagitari yambairia wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ire enjaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa nikio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best
ujukane bwa mweri jwa kenda nibwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkoroki aranire na tuko kurokira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwi nagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Nkiama ya arimu banene bachukuru che secondary che Methodist tongere tu presiding bishop Reverend Isaiah Ndeye nikubo watoge ni buimve kire education day ya ijirena praise giving day rojo juma tariki 5 mweri jojo mugwanja kianini Kemeru Teachers Training College kwanjiri ya dhaidha tuchiaro kiri wegwa ntumerieje menyithia muchore ere muchore buimve ibo watiogeni na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green nange karibuni ala nontu mathaizetirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ithe koma ya kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo tiwa ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazu zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals tino kwa tukalania wa nyomba zuzu nane natosa Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi ikuona mengi nano to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus nacho jumutu motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari,
kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Bwana tuweta na mbere kwatana na batukiri mubango yo ya siasa kuthoma imochi antumiri mheshimiwa ira chithirite chito mwao of course ntumba kuthoma tionde lakini kwibomba kuria Murang'a kuomba kuthurania own source revenue ya more than a billion. Why not Meru? Mheshimiwa Ithile. Thank you Edward. Mbere burugu ambu Edward no ntuwe mtawa atore kure ngafana ka atore awakura ngafana mundu ndendo mwira ikiagwetha kuthwania aturiwi ndenda kuendelea kuria kawira churia ndenda kuendelea kuria mantu yokonia utumiri mbeca cha Meru mwangetha ikurisaini kawira arisaini lakini ndio nta intimidate ndi mtura awita kwira gantu gikawira gya kwaria bubui eta mathiro gya kwaria bubui batu twikaria mu Meru na turenda kona intobia Meru bisa sawa. Kimantu ya own source revenue wanendwandi Murang'a iba collected around 1.1. Actually kaba double it. And then it was around 600 last financial year. Na iba kinyet 1.1. Mankaba kambiti target. Batu to Meru no gaturo tete age milioni manatano. Na economy ya Meru nene ke Murang'a. Ikiagwethira to enforce sheria obana tokareka kuia mbeca then tona mbeca nyingi cha Murang'a no ntwendwendi Murang'a gavana ata change finance bill obura mbeca ile cha collector ata change kutuka kongela tax no yo tax ile turo collector lakini kutuka kwena systems incha cha kuthurania tax antobabe tutabaure nya machine ya million 27 tuwaureta machine I mean soft system a million 27 hinyo baura amono baura machine a million 27 tutuginye dinye million manatano omenye ntogira nkiwa to achunguza no ntumbecha kinya Meru no barita taxi no tutawe ngare pa kwa mutindo theri otino otenyumbe biachare te license otembi no gambecha ara inye chikuyo na tutikira tukiwa mbeca ni kuyo so kugetha kutina transparency ke kuthurania mbeca neu ni othine mbeca ile voino yo kinya former regime yo thuracia 530 580 no yo thina bana mbeca system bobo ya system chakaro bobwega no ntwende thaito gura cashless o difference to kona to ora machine ya 27 million I mean system ya 27 million there is no difference na ibo ntondwa ndi direct ntukwenge nkawatire ndare na ara Meru National Park ironda wanka wa Meru National Park inkwenda ko atongore betu pa Meru twambia kureta rwariru twira president na directives cha Meru National Park non to under county government ya Meru kenda tumba kwethira at least ere under county tukona some own source revenue ya buraka jiando I mean ya bura Amboseli na directives na Nchumaine last week iko arena public participation ya Meru ya Amboseli weta under Kajiando county government na waita nara kuna ko Masai Mara baraudhuranite 2.7 billion financial thira na own source revenue weta nara ndi Narok over 100 million ni weta wondi ne kana itu ko the kuthetera million ya ngai million 45 ni weta wondi ne nara kuritangwe
na ikaritira antu banaro county ngwe barabara iketha chi sawa sawa so kinya Meru inkubaromba ba support muzwa mantu ya urwarie ru kenda tomba kureta na Meru National Park and County Government ya Meru tomba kwetha itukwana some more resources cha ku develop Meru nonto Meru na department ya tourism na ingwete kia Meru tukaria at least tukaongela resources chetu na tukaomba tukaturea Meru. Alright. Now kiri priorities chia budget ibu kubanga ya Meru mwananchi no atiuri yes ibu kundai 45 million chie kwena department mwanya buthirite bukibangira budget priorities chia Meru kiri budget ya 2024 2025 ibu mheshimiwa Ntua. Thank you everyone. Priority number 1 ni barabara ki department roads transport na energy nio tumbeta wikira mbechi nyingi. Not for one kire ngaira chumbeta kura barabara ichitwekangi mono na ngukwira becha barabara chia last financial year itatumiro bwega chiguta kire MTF munkatha ai menga na ndi twategera twana mumiru noe atumba kuthirwa kire jathi na nuntu kejotegera mibora bangi pati kumba kwa seze ketho market cibitari kana kanisa kana kinya kumba ku socialize nuntu bwa uti barabara njega so MCAs kira tutagerete mono na natu kirite mbechi nyingi kiri barabara nikenda trist tumba kuona barabara ikuthithwa na twekira barabara na rietwa kena mbechi ritumba kujukwa kairi chita kiri MTF na nyoke jago igeta kiri MTF igeta kiri MTF ina rietwa na mumeru iji mbechi ngana barabara iji ekiri number 2 i mantunejegie education nontu skuru kana irasi bia ECD biriga wakwa regime mheshimiwa Gavana Munya so nande daiji tukwenda at least kwaka irasi bia ECD na tuchoke tuongere arimu nonto na kututumba kuongera class kitena mwarimu so tuongera irasi mashukuru tuchoke tuongera arimu na itukireta kinyambe cha basari kiri education na twachoka twekira scholarship ira tunenkere ikethirwa ikiri executive kenda at least ana barabati guchiumba number 3 imantu nejegie cibitari cietu nontu tukirete mbecha cha kuandika madaktari manas na kinya gwaka dispensaries nontu kwina ukejotegera jaguniru iriro rera mbithiritwe ndina dispensary mwaki so inkwenda at least this time round kongera dispensary mbithirwo ndina ijiri na kinya mheshimiwa ngino ngine tete ongera dispensary cha kwawe so iwichio department ira tumbeta gutegera kiudan na twachinenkera mbechi nyingi na ni kuringithia mwananchi na inya yeah no mheshimiwa idile iyo mwaka wetha tu bwikuluka cia budget au sure kana na tabombo wa show Mumeru ibo kwa dola 45 chiteke million chiteke want na tabuka make sure bese hii iko utilize chutumika bearing in mind no governor okurithithia mbecha ingwe te babu. Thank you Edward bere bro mbwe priorities ira mheshimiwa Ntua na icho to tuinyeletie muno na bando kinya daktari to tuikireta mbecha cha kuandika mandaktari cho promote baraba iku tuikireta mbecha cha kuandika arimu ba ICT nonto banendwa nitokomea youth beto atina ngwe baike muno na youth beto ibaburete wichuri atri manya twebwethio agenezi wendi kwa gavana atikwenda kuandika ambi atikwenda kuandika youth atikwenda kuandika madaktari kuandika ICT teachers na hana baba tina ngwe ndenda nyamero baichuri ane tonto gavana kawira atari recruit andika inya muntu umwe myake onde thiriele atabwithe recruitment endere monitoriado gura tukuringe tumani baba onka nonto kauri atere bangani iba resignere ya onda resign to and place county bangi MCA ba saparo ibare anda county government oranda kuwa na ore wonda admin ote wonda admin ngewe na ote wa replace ote wonda admin na kinyoga tha gwo na ngora transfer ara umara itano ara office ni ara itano lakini ote wa replace position yakwa kama jara okoro yo anu several MCAs ibare county government michara yoke etire na barabara itaite na bangi so
ukailio kona so mheshimiwa Mumeru no warekire kiureki kiri report yondi tajero nonanirie which bill Meru na yitetie so babu ngwe yenu yo oversight na tabomba gore Mumeru kya kuthira which bill ne witia no te Meru bandiki endere wedwanti na tutirite Meru tanga toka impeach kawira na tutirite Meru kainya bongo bage inya bamurie kiuria we have been talking na ibo ndumbia kwa bobo endo na muntu akwarie bobo eno ndo narite lakini nanka wede mtu agakwariria ntu bobo ena ntu heshima no ndo ena kurea lakini ara kwe daktari ara tona kibarua bangi barara na iba kwende nyo bandu kwa government kana inya batha bate kwande kombe chichita mashinani antu chita mebukone antu so bwana ndo andike budget ye bro mbura kiamanto implementation we ensure to oversight kende omba we implement opera to kapwethia batu budget yetu metete program based budget towere bio tuma to thithio ikenda gutatwike utuwe to tuleria ngavana kawira maru point number 1 we to tulia maru kenda murandu ya oguri o muthiatite kenda ona antu bakubona gintu kana meya bwethua kwa twika butiua Ameru dai ibaburi to chokari assembly nkatho nonto ni arere onka nonto inkona bagwa president na egira mbunga mubukone ende urao tora na ngatha wendende turiende twinde tugiringaringa mpenya tona manto athoki mpe tukuringaringa na tatu thitaro mbecha hatu itaro tukarea so bado tore awu kendo tutika bado gothiata kawira to amira number 2 discrimination igendo kethirite kirio ki maendeleo so jau tutikwenda towa program based budget morandi uretha wiki budget na ritore ayu na nara yuri na mbecha cia ayu so kethira ne ando bagite onkwandra chere taweke leria na bairite nkabakira na ndra chera ne a milioni inya de migrate budget ine ndra cheke ke lerim branch 4 million so odege lerim branch nge Meru county na ke lerim branch igethire budget ine ekara kubwethwa igirani ikara kubwethwa tugelezo ina mbeca ici ayo chitire kenda antu baraba kithio na ara ke leri kana Mumeru menya budget ira to ame follow menya it is very legal mbeca iri bangiri onto fulani otichenjo chiki onto na bongi so batwe na ibonto kawira na makosa ke manto ya chibitarira makosa ya galipuka na ya mura ntugo emwe makosa ya mbeca yoto tengete chondi block ibonto tukwa to ikiro ote mtu ina powers cho change arita so mheshimiwa ikira barabara chakwa enu wa Mumeru aikira ke budget ito menye murandi yote change nyakawira mangasa ke athura mheshimiwa atia kinyakawira mangasa athura nture uye nu atia no kamurandi uyu kathithwa na yora kuthithwa ni ACC ni impeachment imanto yangi nonto agethira imwamba ntino meje una ibwereta weta nange bweto to create to ba mheshimiwa abaikirire na ibonto ngwando gwera ndwandi na ngwanda gwera Ameru batwe Ameru babwereta to ringaringira mpepwana nonto to bangi atutumirite akiri kenda into biba kinyela biongwa mirande bakinyela yongwa na ete chenjo na ibethere bona budget ya kuluka ringaringira mpe nonto niyo ngwe baguthura bweta kuruta ndo naringaringa ro ampe bana abetete morome mheshimiwa nto no batai deputy governor na bwandikirite barua kadhaa akiwa tena facilitation na kile budget yenu ya 2024-2025 kwina facilitation ireo kana no katuro bwandikira barua itwikirite vote ya deputy governor nonto kinya wi muntu nonto ukeyotagera deputy governor chawoni menye inbita ndema tuneja transport na barua ichijite muno kamitine kwa nonto kinya ngariro ewetha ichi kekaira mauta wengo kana kona msamaria mwema mwikira ngari mauta nonto ofisire yote kintu iri in fact kinya antu barabo ndobongwa bethera na bo PA na mbipara baitiro mecharene so tona na de ikwangaisha ndombeje ngaina tona buru mutana unarite thina buru thina ira kinya batu nkuro kaya kuthurwa michara yetu kaya kuthaka ija ira gikawira tutinenya michara nonto dinera mutumarite ithinera muntu atirija rimwe beta nyanda muona ngigwa metho rijeteka nonto deputy governor na atumba kuma Meru aginya mawa atumba kuma Meru akinya Ruire
Charingia ndiungirite wodi nekwa ndege unyake yao. But this time round itumwikirite mbeca ciawe kire budget mbeca cia ngwetekia milioni 30 na hiyo ikomba go facilitate ofisi yawe mauta na korea kinya ndi kubarabara ofisi newe at least nikenda ofisi ira yomba kwetherwa irani to bwega. Wow, thank you Mheshimiwa Ntuo, thank you Mheshimiwa Idile ndaga chetu ikuthira 30 seconds parting shot tureke mabango wandithile. Thank you banendwa ndipa non poto akanya na nyamu mero amwere bwega non poto tikira na ondelindo minor and MC wake te nkoromba mero ito tu support into pretere maendeleo ata tonete mero ne kurathina atonete mbiache mero ikuyo ikotira na tu we helpless non tu batu tembe cha turia cho county assembly lakini okolokira sheria to kumake chamba budget ito kuromba botu support non nyonjirera ake tukombote the maendeleo ya bukinyila ntupetu na maendeleo ya bukinyila mero ite sawa sawa na inkwenda bumenya this is the only way ya kuriria mbecha chenu itekaiwe mbecha ira bwera wanikaritwe kachi yawa nondo ethe iti yawa bwethe abwina maendeleo maturene na inyora support governor kawire inkwenda omwiro we mu support ailembi we nabyo nturene ku ailembi antu bakuba kumbenefit nabyo. Thank you Mheshimiwa Ntuo, parting shot. Oni kirampo mbakwira mero kinyani ndira mero ibatorombera murungu muno na bachoke batu support ngugene tugwita ingugi na inya nonto batu iturungamite na mumero kabisa urakumbekeka twarega gutonya boxi ne ngavana kana twarega guonka turwira mumero so kira tukwira mumero batwe turetia maromba na bachoke batu support nonto gitekingi kinya change yakarema mwathani aramuna batwe ndina imani tukombana. Thank you very much. Wow. Thank you Mheshimiwa Ntuo ni MC wa Radio Rorera. Mwandaithile thank you very much ni MC kuma Ntere chia kithi na thank you very much kire barabonde ebethera bekiri mubango yo siasa kewetera nende kuma kire atongere ba ni kuonora budget ya miro 2024-2025 ikethira ikulukwa. It has been done and dusted. Thank you very much.